Ka HNYF Southeast seorang circle po kejengila mo ba banjok kongwer hagan ru trek pelalengkot arajar arpun rio. Kalalit bani kendo yau CEO jang North East Security Service Private Limited u sarat kalita. Ban penbet igi jengye bagi samla ke bagi trajela ke kendo ha kakam apahara ha NIT seorang. Ki jeng dawa kilong bagi agensi kala menjur babarok kinong tray ki banabar ke jela ke bana NIT seorang di ban wenglot hapo arposngi. Ke agensi kulakular bansangi amardor kajing dawa pisa ke bakat sanajar hado arpo wajar tengka nek samla ki badai ki trajela ke papan kam. Dai ban pendek ki trajela ki kerdan ASO bat supervisor klam da penhir kerdan yaki bat agensi kan penmi ya ke advertisement bantung kam apo posngi ban pendap ya ki jaka ki bathli. Ka HNYF kala penpa we ki jins ngolungo bakumno ka ki HEDC ka I trading license syakane ki agency na Assam kan baki dan bon pat ki agency jong ki trajela ki balak banle kene kakam. Kaseng kala penkrek bandet pan jing pensyai na ka ki HEDC halor kene. Ubak ban job ulong balada ke NESS kamla ban pendep ikini kendon ke HNYF kan dawa mardor na ke HEDC ban pendo no igi bor terikam kene ke agency bat ban ai kam no syaki trajela. आपको थोड़ा हेल्प करने पड़ेगा हम भी हेल्प करेंगे ठीक है ये भी मिल जाएगा ठीक है So thank you to all of you because I am actually extremely sorry that you are more than 26 then we won't. Then you allow them to work and in between we will put the advertisement within a week and we will let you know. Okay. We will let you know about that advertisement. Okay. Hadin pengilaya keren tim tagas ngis ngoban nakalen kaseng ngilayo ya kajuba ngis ngoboka ka kam kala long ka bajob mentakas ngi ha ka bangilayo banyak kendu ya usio banyak keren rahmat ka jeng ya don rekat lang jong kini ki security guard di banadu USU profesor bat tiga kunjuk ya ka ba kani kesngi ka menta ka jeng ya keren ke jongi nakaseng halor kini ki saut likimat kabanikong kabangilaya keren halor kataka kajingmut ka bagshim yakani kapisa ka bakasan hajar ya ki security guard bat atau hajar ya kita kiba ESO bat is professor de nakaliang jong ulayo ya ba ya kani shimshu de ngikwa ban keren kindet nakaliang jong kaseng ba wasdang ban wat sedang ban lekah ya ke ya ki perdok personam jungi ki baterai hang ni dak ka bafio ban chat sik ya kini ki ya kapisah kabakin siu kum kafis na kabentakan ni ka company jong fi na marba ngisngo bakani kalalong kaba bean kabangimla ban priang lada kumi kaseng sim ya kani kabenta imat ngisngo ban ong bakani kanes kan penyak syakmat ban sim ya kini kisah kaba apa ajar kaba kasan aja tika jingwan jungi kaseng akan dikasih kalong bepa ngilala ban penduk ya kan dikapisa bakin nakalian juki kila kubur bandung simsyu ya kan dikapisa kasan bat arpo aja de ngebat akan ni kebayade pat bat ka trading license kamat ka baar ha ka bang ya keren ya ubat ngikli syapang ka MUC na po ka district concern ya kan ni ya ka bangin pen isyai hang ni de nakalian juki kila ipen iba kila yo ya kan ni ka trading license na po ka district concern Kaya kani kakam kabasa ngisngo lengo pangisodap da kajing lengo habang yu ilm baki social media baka reply na ka HDC kalong ba kinum isu ya ki trading license mai lada kidon ki jaj penrujungi ki balak bantre ya kani kakam de kumba menen ngila sipen kan mau pa ya ka kidon ki jaj penrujungi ki batre ya kani kakam agency kidon kumba alai teling la syu age sampul kum ranger kata-kata nadu ke elai de nrai kasngulungo ba kumnu pat kidang aya kan kata resan ka kam ka basa ka jungi kaseng ha ka bayade bukan kata resan nilai ban panjing pensyai na ka konsul ban na ka isi ka batamai mata halor kan kata resan ya ka ba macam lakran tamangi pelai i da kan ka kuat ka ba ula ahim CEO mentah kasih hak ketika jongi. Teh kabang ya keren nilai tai mentah hang ni bat nilai yo ya kajubab jung ubat ulapan ya kapor nangi kabashikau sungi bo unpelai ya kata advertisement bat arpau sungi na kabanta ban wengkam ya ki non tribal kiba
ladon hakanika agency kanika kanes North Eastern Security Service. Tena kalian jongi ni sungba hadin bangilai keren bat ngilai tai ba ni soba ho ngin sya ya kata kalenti kaba shipausni bat kaba arpausni kabaki kilapan por nangi bat ni soban ong tangkawi ke kentin balada kini kani ka shipausni bakat bat ka arpausni kam urlong tena kalian kaseng in sim da kawi ka senjam kabale sing ni haban wantur hang ni wantur hang ni ban pen ida kabor namar bang sutu ba ki kular ki jongu ki baula klay yang ihmak kan kesni lada ubakla ya ki kentin ki baula klay kan kesni ka ba menta nakal yang kaseng ni sim kata kasenjam ka ba kame bat ba nyihab ban be no sendon ya kan ki agency nang ni na po NIT ban inwan ya lam hiru da kini ki agency ki badai ki jat benriu lajong ki badan hakanika state ka jongi